Nilong recently no dobom buta pumela lada eviction abu thak bangke nitum all party hills leader conference pen bangke we welcome the step taken by the Karbi Anglong Autonomous Council under the leadership of Sri Tuliram Rong Dr. Tuliram Rong hang ke hai nitumi pubom lo Karbi Anglong long atokano east west le lang pustame illegal encroacher ke ili tumche char plot saise lo sitame ke damtang council dobom lage non BJP government tumlo sitame kopi posil tum pan apor ke en langma sitame it's never too late alang le tumlo bang so step ke en bang ke mesen lo lapen eviction bang totally completely teng pam make up bosi nil tum ning thepon lo lason thak thak si ili tum lang pon lo bultang te west Karbi Anglong na tamil theklong lo west Karbi Anglong long ke la PGR along dak khiruni long bangke dakta illegally encroacher tum si nang bui huplo la pen dak masi establishment si bangai che plan chulo si la dak tamil tum 2016 17 hut pen tame council phan tame pachini lo je la dak tame eviction drive bangke immediately take up nang ji pun tum request lo appeal lo si tame piniar ni anta eldum thek pon long lela la son thak thak si utor borbil hala dak le thot tamil lo eviction vek nang je thai lo first ke cheng sik eviction ke deng ni thai lo stame na andai le tum thek pon long lela so non apor dolang la song bong pen alang le tum claim pon po pusin il tum ning the pon lo la pen eviction la ke even the Supreme Court order ai huin da do ka ferening ala mawe la ke legally ke claim ning je sai la si council legally ke claim ning ti komar lo ile tum common man tum ke claim no da komade di so who is in the authority long ke do dum si labang so sai bang deng ponang po alang ni CM ninggil lo je ni tum konsil cari lo pen angton del ni tum kecelang dunia kali organization la pen kapek puisan parti tum sistem labang so along na cirap dun citu dun putar na lihin pen lo opposition role la pen social organization student organization tuma role bang ke lahen lo sensitize lo council bhan pachini lo ke je this particular area like Khiruni taho utor borbil taho non dobo mathai dudu colony long taho Nagaland border taho pu Meghalaya border taho la hai long tame tum social media pen chenglok paper cutting kadu ko betai tum long pon eloke hala hai long pen lang loplun dang te command law exercise nahi ke so exercise nahi council who is our authority who has to do all this thing alang le tum kapad delay pu bangkeni der che rason se thekpon long lo because at terms ke jud lo ke yadi another 1-2 months until tum council at terms ke jud lo la suhur sila so drive ke take up bang ke alang le tum phan der ong chet lo busindi matha pon anyway stame eviction drive bang ke tum welcome step lo la sila so teng mesi claim pon pusi west Karbi Anglong angkang yu tame tum ning thepon Karbi Anglong rat do an phan tame pini la ke Christmas day la si nilihin bendame Karbi Anglong rat do an phan tame Christmas akardom pa jiriglo lapen kaduko we phantame ansu se arong aje pen Christmas pini talon pon posin link the pon lo la so phi ele tum Karbi tum tame New Year tame nang ke lelo la so thak si Karbi tum long tame rong care system edu la so rong care tame nang ke lelo la se kaduko we ni lipang room pet phansi Karbi Anglong rat phan isipini strong message paling tungje la non ke wangji ningkan suri hini ra inkora hini bangke a year of fully peace do purpose in lining thepon lo la pen la song bong pen el tum Karbi rat tum tame misen atowara hin si